Bon, amma ugan lasso beget tamiglen vid dour an douar ou kichen quoi. C'est tu a fintan hag a poul oa beuzet tout quoi. C'est tu vraiment pegur ze stieg ez ebeken. C'est tu bet distanket a len. Ad gret goan passer tamiglen billet normalement vid dalan. Hag a dour a fintan zabar a poul el mont kuit pegur a fos yo a karget a yo a priva ermetuel der a poisson da rosko ez o deud da toul où ya ten a pri quoi. C'est tu en dour el mont kuit mais pezh zo ingavet kamen glaus bet de miskenver hein. Et yenenou a vez partout hein. A ya pri prat neus rinklet en dro. C'est tu rien que ten a pri da laisser en dro quoi. Choumar a dour bar a poul mais tout a poul zo bet reneveze goan passet quoi. Mais andrez zo a labour dies hein. Labour a bar an dour bar a pri quoi. Mais tout a enezo neves enfin neves ad gret e goan passet quoi. Hag un bet kouret gant unen da gleder hag unen da zantek hein. Kindir vedin quoi. Zo deud da jikour. Ya, hag a fintan ben tout da main zo amañ. A fintan zo bet freuet lavar edin. O ya tost tregan loaso. A yo ar vezen ulch. Me c'hwi lavar ket ulch amañ e kasel. Me ni lavar ulch quoi. Me a re zo bet gwalglan. An er vrein da houde ben tout da fintan zo bet koe tout quoi. Mais a poltre meus a fantanai hein. A pa vesellet da main roun a emin tao hein, an diou hein. Gotos zan tosor diskwez. An diou man quoi. An dra zo vid ober a volzen amañ, war a fantan quoi. Ya, a volzen ya. Ya. Hag a modal tout de a mehet a zo aed a gwalidiliet quoi. Mais an tual yo a ket hein. A yo nemet main alek quoi, main plat quoi. Enez meus ad gret tout die goan passet quoi. Enez o neves tout die. Mais gret giz kantor quoi. Mais kebe chanchet quoi. A gamañ meus al gret bete gamañ ye mais un tumant même un stra d'ober mais vankara me gaftin er vian mena gavant kenei. Bon. Mais a emin tout hein. C'est tu rien que classe d'arrêt quoi. Hag en adrin a vo ger gleuz a zo neves ye quoi. Tout an dra zo neves ye quoi. A oa foueret tout ben gant e yenenou hag a oa ket eas quoi. Pigur en adra et do gizamant quoi, freuet tout quoi. Bosse quoi. Pe jou men nebeud a dra quoi. C'est tout an dra zo neves quoi. Neves a yo e c'haradou a yo amañ ye tout de amañ va ket gel e passeal hein. Et tout an dra zo bet greg gant dorn gant trenchou non a saliou quoi. Ya. Mais pas da goan diez labouran ça. Ya labour surtout a gleteil pas da goan. Oh là là. Ai ez dour. Non ze doye quoi. Ya. En do en vrao ya hein. Mais en terre freuet déjà da poense quoi. Amañ vez go les mat hein. Ma c'est les mat pa veselet da dos quoi. Penon ze roun. E volzen roun ya quoi. Hag a deode mengal varnin quoi, vid ober an doen quoi. Men da zo bet freuet tout gant a vezen ur da houde quoi. En er koueha quoi.